Kalata Tarzari Hayada Kuihailaka Atumi Tuikanamva Masakamata Mile. Mi Kaikava Miken Langsolaka, Mikor Kayakha Juida Yangakala, Chansam Kabikasang Tumra, Tuija Trada Kanina Trada Kutum. Remikapta Achuri Kamdaya Baubi. Chiripam Angret Wuivang MP elect Dr. Angomja Bimol Akoijamna Ninga Creek Pongshokta, Chanbao Kami La Changa Korobli Yaring Shering Rokavai Hangaira. Manipur Farmers Pingli Katom Kamesada Sushila Foundations for Agriculture and Rural Development Promotional Cell Makok Mier. Lekyang Achu the Tangkhul Express with Pau Wungramphi Ngalung in a Pami delay, Pau being may sign Nanangurumse. Manipur Chiripam District Angret Zakshilak in a Khalei Maramli, MP Kabanga Haya, Dr. Angomja Pimo Lakoicham Ninga Karik Pongshokaya, Dr. Angoicham Nakahang, election with Tijang Nikashok Ochoti, Manipurli, Malayshi, Kala Rot Kamarati, Matang Sakangai being Otsak. Ichijawi Katong Pada Manipur Zakshi Kavai Kasa Otsak Naji. Breast Kazibli Dr. Akoicham Nakahang, Itum Janbao Mikong Rokli, Ngshir Ngsak Ngaya. Rod MaratNgsaki Kichi Janbao social media sitely, Maming Rokavai Kala, Itumi Tekokui Ning Panin, Pongashokli, responsible Sapulung Ragachi, Inner Manipur MB elect Jina Kasat Sanga. Kachikatana teilak yangshi matwing sak kawai pau la janga korop WhatsApp katali ngayaw kami leya. Chili itum ning sherpalungrad Dr. Akoicham na hanga. Security arrangement revamp sa kawai Akoicham na district authority li hangayra kala abam kai kali reinforcement vasada chiwi paikar la kui de leji. Kachikatana Manipur hi Pakistan India Kangakai Tada Shok Nsak Kawai Sadale Kichi Hangda Sadzi Kahai Abam Bingwi Mipingni Tantina Hongtui Kangsak Masala Shorkarna Yariwi Mirin Kala Property Ngak Mirana Kichi Dr. Akoicham Nahanga Dandien relocate Sakang Saki Constitutional Masamana Kala China Ngakai Kawai Ningrin Khalei exclusive agenda li Katom Kaming Sahawud Dr. Akoicham na Hanga. Chemical Masingla Matui Kakui Han Teishirai Okrul Zangda Tisringata Taidawi Shom Shirin Yor Kami Angaran Angaye Kwikair Pasali Satsagi Gichi Ari Mazangla Lo Lingakui Okrul Senabadi, Kalataming Long District we Som Shirin at the data, Kwishok the Khalei Farmers Pingli, Katom Kamisada, Sangai Bro Mamang Lekaili, Promotional Cell Rumia, Kalachi Sushila Foundations for Agriculture and Rural Development, SFART, CSS Formations and Promotion of 10,000 FPO via Zingli, Northeastern Regional Agriculture and Marketing Corporation. NERAMSE na katomtheilak kasana. Ang oran ng age maleilak ina local farmers being with mavakapei li katom kami kasana. Laying puli kang shik matada malayaka atumi chemical magzang nganaw kahai ate la hantotap kachunga aremang sawad promotional sell hili farmers being customer ling shikwi kangsak ngasayaji. Marangtem Britam Singh SFART Regional Head Nakahang Foundation Gina Training Farming Activities Kalap Maleilak High Marketing Channels High Mida Farmers Pingli Katom Mirror District Ngatatay Dawi Farmers Pingli Shom Shirinji Laying Nong Vashung Sakta Atum na Ot Panglakay na Saka Highway Chala Kahai Atam Sampang Saksa Kachina da Britam Hanga. Manipur Lok Sabha election di Maikaya Sambang Kahai INC with Alfred Kangam S. Arthur Yarili Ningshiya Pongshokay ng Soda Mashunwi Kangawali Nanakavai Katongay 18 Lok Sabha li Yariwi Minganin Saogi Gichi Hi Wuivang Kayang Sayed Manipur wi Miping Maleilak in Outer Manipur Parliamentary Constituency li Alfred Ningshiya Pongshokay
mai khaya sam ka phang hi yari khokha ka sa kala sai ha ka sa zang da sakla ke na ngar ko khina ga chi mb elect chen ka pi sho ka yari wi khamaya sam ka phang hi sakamatai atam ni rak shok ngasai zatwaki gi chi shongza mapai mara gi chi hangda khamushung khongrong ina zatwa khwai malung zang kala yari ru chumnao pin ning chang wuivang ningshiya khawai seha saya gi chi alfred na phongshok atam hi semka khawai rai ka khui phapta ka khui atam na kapha khui unglui ki chi atam kala ithum avu we alungdi kzang mikumo akhoi na akhalishi lumushen khongorok chi muthuklu shit khangasak atam na kha maleilak eina mushun eina hoda khalei ngana sangi ki chi atam na da alfred kan ngamwi chanbau jili ka satsang candidate being lila katong da yari wi ningrin khalei khokha sada manga khwi wausa ki alfred na hang sanga yari wi matun neina ot sakava yari na shitkasang khalei hina hor khamei atam khira lakra gi hangda yari wi shitkasang gi han hi tuk me thui gi responsibility sada phungwara gi alfred kangam as arthur na hanga achon gachang thongyang rimel khong ina teru kupong shokta saje ka high infal tribal community bomwi kasak yangsang kami response team na kshok zang chanbao mi shokair infal tangkhul community peace organization csos being tangkhul shinaulong infal tsli tangkhul katomtheilak infal tkli kala union tangkhul baptist churches infal utpci infal natand response team samlika rescue or evacuation response hi kharam makada chiko ngayawen hawokta makhu tarik phangai na tangda sawayeji rescue response ter kaphongbam nagaram fairyland Tangkhul Avenue, Tiulaland, Namdulong, Kaibuinam, Mandribo Crane, Kairang, Hipingi Zanga, Chiwena mi tinga shat truk makada katum gada kanshoka, Chiwing Jaili Shapanga hung trukli temporary relief camp Kanili Vahaisa, Shakatum makada Shimkurung sot nawili Vahau, hung shata kana cased house libam, hung truk them matina hotels lipam shakatum makana ichichawi ram hanungau hung truk the kutum na okruli winger ina kahau shaka hung pangana free bus service shijinkui relief transit camp jili hung truk the kutum gadana volunteer sai kakhanang gagaza ari arai kan khana kala maram ngata tai de wuivang evacuation thangachida sarashuma da hanga response dim jina kites me la volunteers being nathand yarili transit came tbci tiulaland li wuivai chili kan khana otur tangkhul makhaning bing nala khami sambanga temporary relief camp khaniji Lantung Jingena Langol Community Hall is semi the Chewy churches Eina local CSOs being na yangsang miyaji. National Disaster Response Force NDRF, State Disaster Response Force SDRF, Parliamentary Force, Indian Armies, Assam Rifles, CRPF, Imphal East District Administration, State Police, Government Department, Valley Peace Organization Gala individuals being nala mathala ke na ngahan ka khami wuivang ningshiya ka ga respond team jena phongshok masa kz la masa khame bamni committee members being na khangjon bo khawali mathan tu ngahan ka mi aji TPCI li relief transit camp haimi the Chile student union women league church members being na zimiksho jikotan yangsang mi aji Sadzi kahai being the Kangohi, Majon Kami Ot Kasaji Yari organization, departments, churches being Imphal City, Okrul Kala Manipur Ayali later Khalei Tangkhul, now being we Kangajon, Kami Zangda, Sakshipna the Hanga.
lupa ari arai kala kan kana audio abonga tai da in respond team ni khanga jon sambangaji mar makeup the sak zipam matailak in nakaram fairyland Tangkhul avenue tiulaland mandibukri keirang hikathali thangachi da kan kana audio ngaran mi flood relief wuivang all Tangkhul medicals association atman medical counter show me the first aid kala ari arai kan kana ngaran mi ji shumwe na hong shopping mangni maning la ichchaw shimni ka bam der ko phong na sa ka zbing ni ka shakaza kala kan kana audio yaw khami individual la families tinga shapanga ka dali watzi ji cyclone remel response team Tangkhul Imphal na rescue evacuation ot ngurut ka khwili khangjon khawali Tangkhul avenue baptist fellowship Tangkhul Naka Foothills Organization, Tangkhul Baptist Churches Association, Union Tangkhul Baptist Church Youth Fellowship Imphal, Tangkhul Baptist Church Mission Land, United Naka Council, Naka Women Union, Manipur, All Naka Students Association, Manipur, Tangkhul Ngalung, Mahei Civil Service Institute, Kwagitil Boba Restaurant, Imphal, Tishar Village, RBF, Thawai Mural, Matai Society, Moirang, Tangkhul Baptist Church, Tangkhul Baptist Church Langol, Women's Society, Youth Society, Tangkhul Welfare Association, Tangkhul Katomtheilak, eina Tangkhul Shinawlong, Meitei Christian Group Langol, Mao Baumei Baptist Church, Langol Tangkhul Baptist Church, Lamphel Ngurumsak Prayer Group, Lantungjing, BYS Lantungjing Baptist Church, Tangkhul City Church Network Fellowship, Choiramband Ima Keitel, Rongmei Naka Baptist Association, Social Missions Hiping Izanga. Government Department Wikhangajon Imphal East District Administration, STO and Relieved Imphal West PHET, Imphal East PHET, Directorate of Health Service THS, Lamphel Police SP Team, CMO, Imphal East District Hiping QA Khangajon Sambangaji. Chumang maning la jingai okrul pungyer hengangina wangkai constituencies we ain la audio lupa khangjon sambanga minister kala MLA Tangkhul bureaucrats bullies aina CRPF officer government sector li ot kasa officer being the Imphal kala state IR we ain khangjon mingorogaji Kachot kachang li ngajon kami ot ngurut ka khwili churches kala CSOs big na shiru khwimi ka hai hi itum khokha ka sa jithaya kala hina pha kame atam khwira pai ka ji jithaya da cyclone remel response Tangkhul Imphal na ring ka pha la ningshi phongshok Yariwi sa kawat yang sang kami wuivang hungpung lungbo tang na okrul MLA ramuivali ningshi phongshokay Lungbo tangwi sakmei thui gichi tangwi community hall bi korngwi wuivang ngajon mikhavai kharjan ka satharan ramwi wana mathant tu korngwi CGI sheet bundle mak ngajon mi yada lungbo tangwi executive committee kala mi phu gichi winering ka pa ning shi phongshok chenang soda khaying chang atang jili shimjui ka tali ukrul disina ngajon mi yada tangjina ning shi phongshok Atang jili bi shan mi la ko ho we shim Jacob ta ga hai wuivang lungbo tang we kathana bing na okrul disi zuring la king ole petition mi ka sangai na okrul disi na government we shong in a fund mi kawai maleilak awi khawe na ngajon mi ji chuiwang disi li tang we mi phu ga chi wu na ring ka pha ning ga shi ga chung ka pong shoka Chingri na lake sa churi bamli mi yum ka that ochot we na ninga creek marai Chingri ka highly shake a khut layer Tarik Taruk ngayawi ochot soibam Sarat Kumar lake sakatat china chatur khniwi du shortly khangsun rot kamarat habok lui pai shina gaji ninga kshakling sakay Sarat Kumar le yum ka that we na yari Ningmo ngorok la mulungwat ngorok ta chiri bam shong mashok ngsak khangai ochot katei sa shokay ai di bawo di shoda khut like sing mi bing na lamtai khuno Narayanpur kala phutangkal khuungwi shim hangshini shiga thot mier abambing ji broro bekra subdivision jiribam district meitei kachungbam naji government properties jirimuk forest
Pete Kala Jodo Bekra Police Check Post Thot Mi Hawaji Rod Kamara Thi Kamkui Kavai Imfalwi Eina Security Reinforcement Jehovah Ragia Assam Rifles na kan kami mangai na kuni thot phanga insurgent group we na kashok sam mangai rajitalai mi bingji Indo Myanmar border shong insurgent group li mathishing khwila wazang hai kasana kala athum ne AR rescue operation na Tengnobol district we na wa khwi shokaji Assam Rifles na claim basa atishoda mi phangaji People's Liberation Army BLA na People's Revolutionary Party of Khalei Pak Tripak Broli horsangai ra kasana Atum repel camp li ningshiya na vapam la shambat kahai icham jam ot sang sakawaji Myanmar Army na repel force kangarer hen meyaud youth ping safety wuivang yamsho kahai naji atum li AR na khuyong mida headquarter inspector general Assam Rifles Mandri Bukri Imphal shumkhurli ngurum khmi angaran angaye khwikaya ta hanga atum li kan ko khwi ji avungara we katom kamila zangada AR na avungarali maya khangai phongshok bauhi IT news wen sam ga phangna Chiribam li shok hai ochot kalarot kamara trashok khangasaki shorkar li pend coordinating committee on Manipur integrity kokomina condemnation ngawawar Chiribam li shok hai jili Indian shorkar kala Assam Rifles na Tukwiran mutukokwi kokomi na penair kokomi bawo tisho da mi sakada chili kazan kyonawi machut lay kala ocho chili singzat kasakari number la takewiya ka Assam Rifles na chi mutukwi la malungbatla kahaya really round phanga shi kapta situation zakshi mengsak kahaina ji kokomi na chanbao shokli indigenous population ni matai made immigrants communities being the matami treat kasa pioneer internal orderly kamatai masala security resource machine khangayeli machala Indo Myanmar border wak mihawud maringa phapong shok to shot maramni shorkarwi karajan Home Minister Amei illegal immigrants li mapian rot kamarathi communal ceremony na da hang da khalei mamayamana gaji committee jina kapi kashokna Shorkar wi karajan kangaji hina du shoti wi angayung kikala gachili mayangla state sponsor violence kala political manipulations later khalei li yakai ga haina da kokomina penaira Masi Mufu Kavangkwi Wuivang Manipuri Students Federation MSF Kala Nala Pekar Kwida Mass 3 Plantation Drive Mukog Mir Manipur Matek Chim Ngsak Luisa Kachili Tuikwi Azingdi Environment Camping Sada Mikumo Ina Kangaja Timlon Wi Kangsun Kangshiki Tukme Kawai Kala Itumi Kak Kasui masi oxygen mi kashokli kangajon mang maningla sayur wayur ngatatay da wuivang kan kana tingrong kaling wi kan kana hangjider camping Imphal East District nungdum nungnaubi ena kalika nongmiching range Central Forest Division zangada abam ngatatay da live sayeji ang rana ngayeji tingrong anaw shasha lingayji MSF President Hijam Roshan Nakahang Organization Jene Environmental Conservation Wuivang Ningtit Yarinala Chikata od Ngurutli Shur Kwikavai Kasatsanga Achu Tarik Chiko Matang Manipurapam Kaikali Power Shutdown Later the Chishat Mir
Power Grid Corporations of India Limited Power Grid na chizu kamea tishuda achu 400 by 132 by 33 kV Imphal substation kashuna ka shutdown sar handakle line ji achu motor bung try na habuk dang shun bung khani na dang de shutdown sar ji bus jumbering and a post bar stability testing od sagi chi wuivang na test kasaji NERPSIB we are zingli kazang 132 kV TC Imphal Ningthokong transmission line ni khungsun 132 kV line piece extension wuivang na ji chidata sada bung mati shatan ksa adam ni ngatada load shedding layer leki ki apam bing ji MSPCL 132 kV substation Urembam Karong Yangang Bokpi Hundung Kongba Thobal Gakching Jandel More Ilangang Bokpi Jurajanbur Thanlon Ningthokongala 33 kV airport and 33 kV Sangai Bro substation Hipingi Zanga Shatan Gasajina Sadziki Gichiwivang MSPCL na Ningai Kama Pongshoka La Twitter Achui Kamdaya Baubing Chiripam Angret Wuivang MP elect Dr. Angomja Bimol Akoijum na Ninga Creek Pongshok ta Chanbao Kami La Changa Korobli Yaring Sheng Rokavai Hangaira Manipur Farmers Pingli Katom Kamesada Sushila Foundations for Agriculture and Rural Development Promotional Cell Makok Mier Achui bao hiling changaira bao nga da claim tum saikorali ring kapagala kamayazim kshong sa serano